umfana lo lapha ezobuza imali kubaba kuyini umdala ungani mina kangazi lutho umfana obehamba elahleka la wasefika emzini wami ethi udinga komahlalela hayi mamdala wayengambuzanga ukuthi uhamba ngani kuba ukuthi uhamba ngani mina uthi umntana umfowethu ithi sizwe indaba ikhuluma unkosikazi yezwe ngoba ngize ngambizi ukuthi hayi mamdala ilokhwana yime ilokhwana ini mana khuluma yime bengimcelile nje ukuthi enjani angilayele wasemphekelezela ngase ngazofika naye la indaba ekhona ukuthi mina ubaba watshona ngisesemncane sibili lapha Wawuleminyaka emingaki kwabakho umfowethu ehamba emhlabeni wena? Wayele-2 Wena ole wamenezi? Mina. Iminyaka yayingu-2 yami. Ole 2 years. Yebo. So lapha ngikhuluma lo muntu wayefaka inapkin. Wayethwala ishiti ngepump. Hayi inapkin ngizabe ngizalifaka. Wawufaka inapkin leso sikhathi into oyikhulumayo. So wena uthe sukhulile kathesi andi? Wasubuzisisa ukuthi ithwa imali zikaba bazadliwa mbani? Bathi ngibaba omdala mina ngivele yikho engikhule ngitshela ukuthi ngibaba omdala. Obaba omdala esilaba ku family bangani? Hayi bakhuluma ukuthi ngibaba omdala uMahlalela. Right. Hayi nkosikazi mana ngimbamba umfana lo ufuna uzenza iloya. Kuthiwa ngadla malini ke kayihlo. Hayi kababa ungani yayinengi sibili angiqondisisi but ikhaya yayinengi ukuthi ngathi so nje ubona wena nihlala lapha kuyinhlekisi kunje ngabe kuthiwa ngathatha imali kayihlo ngabe nihlala endaweni enje. Akhonkana ukuthi umuntu mayethethe imali yomuntu baba kungenzakala ukuthi mhlawumbe iyabe ngafuna ukuthi esiphakamise mina lapha beyinze icela ukuthi lami nje ngithola ukuthi nginjani ilami ngidle amandla kababa Zwana ke mfana wami ngomthetho wena futhi indaba yakho isensitive ngoba sasisadingisisa ekuzalweni kwakho wena mfana wena kwaba lokudonsela udonselana wena umntaka Mengo sengutshela ngofuna ukubuya amawala umntaka Mengo nasomntana esasimfihlela khona into lena asike lapha ekwazi into yafihlwa ilifo ngahamba uyelidinga ngelako ihloko Mengo umnewethu wayevele lo hlupho engathola abantwana kodwa baba omdala mina lapha ngifuna ukuthi size sicine sifikisene amaphoyiseni mina amaphoyisa awusoze uyembophisa hambe bophisa bakoMengo sengutshela mina ngomfowethu nganhlala laye wena hambe bophisa abantu bakoMengo awusona manje thina siyakwenzela ifavor mina ngizathanda ukuyingenela la noma akade engayazi kahle ngokuzwa kwami umfana engichathekela sisendleleni uthi yena indaba le yabikwa yazi yazakala kubaba wakho okomengo thina sikwazi akubhalwanga emabhukwini right sengimtshela umfana kwenzela ukusasala ngoba ziningi into ezihamba zivaleke mfana hamba kini khange indlebe lezi khanga ukuthi abantu bakoMengo khanga hayi ngizama ukuthi la ulizwisisa ngiyakuzwa lokho yabona inkulumo ezinjengalezi zisuka zingani ziyangisinda yabona inkwaso yiko ngutshila ukuthi mfana wami wena usathwala ishiti ngephampa so angikhulumi Mahlalela mina ngiyezwa ukuthi lapha kukhona unye ngathi lifuna ukukufihla la kathi indaba lingafuna ukukuzwisisa kahle kahle umntwana suka nini la le ndaba phansi lapha uyabona phela abamtshelayo akuyenzi ngoba vele ngwakoMengo ngimele ukumvala ngimvala ngoba khona apha hayi la yena ngwakoMengo abaloya koMengo watshelwa hamba kini ikubona koMengo akuvumi lalela ngoba phela thina vele sikhule singazwani labantu bakoMengo ikubona usuzuka uhamba ulandelela imali ezadlula ithizwana ngutshela mandeva umnewethu wathi even isezatshona wakhuluma wathi bhuti wami sengihamba emhlabeni akazange utshele ukuthi umntwana nje hayi zwana ngutshela wathi mina umnewethu sengihamba emhlabeni imali thatha angila mntwana ipuhlupho umfazi ungihlukumezile wazikhulumela kuhle wathi mnewethu uyazidlela imali kodwa ndlanga imali yakho nasisiphelele emaofisini ngisithi unankosikazi sasisonke emaofisini khona entweni zakhe futhi bathi bafuna iaffidavit bafuna thwani lo incwadi yokufa leyani idate kwaba yinkani imali yezayena lo obona ngathi nguyihloyi zisemaofisini mina manje ngubaba ngoba abantu abaningi abanye bake bethi ukuthi ngiyafana nalo Mahlalela yabona into ezinjengazo ufanele nabo bake bethi ufana lo mnqamo nosokuzibona ufana lo Mahlalela ngazi ukuthi ngibaba omdala bayathi ukuthi ngiyafana yabona indaba asoyihlo mdala mfana nami angisoyihlo mdala hamba koMengo yabona hayi khathesi impilo sitshintshile kahle umfana lo ungamkhaya mandeva uMengo nje uMengo hamba koMengo kodwa nalami ngiyathanda ngebuza imali zakoMengo kathi wayelingayenza iDN kuthiwa yini kuthiwa yembe kuthiwa dentist kayekoMengo dentist lokuthiwa dentist kayenza koMengo kayenza labantu bakoMengo